chibai le vek ule Iran lama thuthar emo omle a chumi chungchang chu pu Freddy VLC ma hian ngai nom le beng war thlak takmain aron ziak le a kan han chiar le don ani Islamic Revolutionary Guard Corps nuaya longsipai Navy te hi sepa Navy tia soi thin an ni a mi singa vel chu an ni tura chu tani chu sepa Navy hena chuan India long pakhat Samnar Herald chuan thu athona athu thon dan chu hetiang hi ni sepa Navy hi Samnar Herald tani a kalklang turin phalna min pek kha Ilisa pani na kani a tuna min kap le si a kan let le mayange ti in sepa Navy te hian Indian long tho Jack Arnav po an kapa alet vele thile hliam an omlo thunga India po alom lo khop maya India a Iran ram palai an ambassador po India hian a ko ngala alungoi lo thu alo fa ve repani sepa Navy ho longte ral thuam pai thei rangzet zeta tuyat tleng zai thei te hi mosquito fleet ti an ni a Iran hian a sang tel fe chu anayarin ani tui hnuai long submarine te chi le tui drone remote control manga chet tir chi te po an neya anin do long lian ho an pil deuh vek to awangin Iran chuan mosquito fleet amang tamek ani Hormuz clear kar che vela hian hun nga vela IRGC chuan sipai mun pui anei hriat ani a heng long te chim om te hi tuipui kamatlang bul thuta puk siam chop chunga te thuru kan ni berani Iran hi aram omdan in azira atlang le leilung omdan hi bi ruk theina ral thuam thu ruk theina atam em kan ti kha satellite atanga mu har satur le radar lang te le zual turin aruang am hi fiberglass mga siamani a metal som ni atanga som thum aya toite an nitlang pui a hu hawalong be nan po man theyan ni thupek an mu vele an bi ruk na pu ka tangin rang takaron chuakin nai set sot atangin missile le rocket le machine gun mangin longlian an va be ta thina longlian tan lo chet man a har viau thina ni an te sia an cherang box sia mu lo la a ol ani na taka chuan US po hian Hormuz clear kar nai lutuka chuan along te atir du mi alo mosquito fleet a hlau kan ti chuan rilruna kan oma hlo om si a afim khur ti mai langin a tha ome hladeu takatanga Hormuz kong a block hi valu chil pop chi ni bik hek lo le mi ani leng lo tan chuan a hlo om ti khan reve tho box si a chuwangin US afim khur kan ti thayang chu mosquito fleet zinga tam tak chu machine guns maharam minute khata round sang ni zanga vel kap thei barrel ruk nei ang chi te le ral thum dang te in an thuama a hlom ve viau box si ni then khata chuan za pasari 12 barrel multiple rocket launcher tele recoilless rifle ten vo boka class dang alien deuh hawa chuan longka na missile kem somthum chuang kap pha pani te an pai tir bokani entirnan pick up true bavar class hian anti-ship missile apaya tir IPS-18 class North Korea siam tepo torpedo lian vaklo kap chuak thei a Kajami class torpedo boat tepo an lanei ve bokani Hormuz lam an hoila khulai longkong khu andanga an hong le a andang le a chutiang chuan an block le a tuna hian Hormuz longkong chu thua ni in block me kani a total ben double an nei me kani April ni som pakua Indiaram sana atlai dar nga le acham ve vel thlenga marinetraffic.com a alandan chuan Hormuz Strait chu arele ta thuap mayani Iran chuan US in ceasefire abo chet wangle anlong chol na te a block awangin a hon zuai nuwa Hormuz kong a block le ta ani Mumbai pantur oil phur des garima ero chuan he longkong la takhi apal tlang rama Trump chuan Iran nen in biak na nei le turin naktuk tlai lama US palai ten Pakistan an lut don ni na soya
naktuk tlai lam ti zia chu April ni som ni tlai lam ti na ni hei hi Iran tan last chance ani thu soin Obama an kumsang ni som panga ati sual angkha ati velo tur thu asoya kan nem to lawang no more Mr. Nice Guy ati bokani in biak na nei ni tan April ni som ni pakhat thole ni antin zone nin New York Times chuan atar langa US atangin Witkoff le Kushner bok antel le mela JD Vance ro a oldo na report ani Iran chuan an palai tir tura thutluk na an la siam lo nin Reuters in tar langa CNN in tifel to anga atar lan kha adik lo aron ti bokani ram pani te du in kal na salatuk te in pha niam tum jok om lo te anin rin lo zia te le Trumpan Iran a lo vau sek te thlir chuan he in biak na hi a hlo tlin be sei lo ol takani US hi eng ang taka thu nei nge khovela hian ani ti han clear le ila kan ria a kan mu veka US hi sikul pakhatano panglian le hoisen falbik sikul football field basketball court library tele engemo a nei tu ang hi ani a sikul facilities a te thu anai awangin adu dan lova che te chu a hrem mai zirtir tu te po in sikul facilities nei tu ani awangin an haungam lova an tlon zok chu tiang chu US chu ani US school facilities nei te chu IMF SWIFT NATO le adang dang te an ni a kan soi seng lawang US hian thil pathum mangin khovel hi akhu akhir a athu nuaya ada tila adikin rin oma pakhatna chuan a hat power chu sipai chakna le ral thuam mangin ni panina chuan sum mangin economic power tivele thung taila US dollar mangin tin pathumna chuan soft power tita ila film lam Hollywood te thom numan to mangtele KFC McDonald's mangte hian khovel hi akhu akhir ani berani poisa pani petrodollar le petroyan in soivele te ang kumsang ka zakwa somsari nulama US chuan UAE Qatar le Saudi te chu US dollar lira an oil hral turin in remna anei puya chu chuan oil mamo ram sang te chu an du emo du lo emo oil an du ani chuan US dollar nei turin anora US dollar chu tam tham tak local sa an tum ta suwa hei wang hian an poisa an currency chu US dollar an chantir sup tamayani US dollar du tu an tamawangin demand asang le a demand asan chuan a hlumai thina ni US le Gulf ramte in remna chuan oil atanga an summu tamtham tak chu US an invest turani Gulf oil poisa tamtham tak USA a avirvel ta a hei hi US economy tinghet tu le boil of kaltir char tu poimo em chu ni US hian Iran chu chemu mal lovin emo remna siam lovin indona chol santa se enge thengang Iran hian ral thuam a boi pui zui zel don nuclear bomb po siam le lo mayang ati don lo Gulf le West Asia ram te chu athu hnuai da tumin a beina sa anga nuclear nei phei chuan an lo yes all sam zual theya geopolitics rin omna om meulo lok na le deal zel ani Iran hnuaya Gulf ram te lo om ta se US dollara oil an hral chan tur om to lowanga Chinese paisa yen in an hral to ang chu chuan US dollar ro rel na apot niam theya US economy khu azuk pot niam thei ta dai ani tun hnaya India in Iran tuyal thei a leipo khan ICICI Bank kalklangin China poisa ianin aman alo peto a Iran khan ian manga lei oil phur te chau Hormuz Strait a kalklang tir ti te kan riat kha khovel ram sang te poisa in thon konga poimo em Swift manglawa sum in thon theina tur BRICS pay po in thom aron naya ataka man lanilo ma se mairo ason ve zel thungani heng te hi US tan alom omlo
US dollar ro rel na ron challenge thei tura kong sial tu an ni pal thei awangin Iran demand pakhat Gulf le West Asia atanga US sipai tele ral thuam te lak chu vek hi US tan ti ngam chen ngai lowang Gulf ramte aven tlatanga yani tun hnaya Iranian drones le missiles laka an him vak lo wangin Gulf ramte hian US an rin na atla hniam ne soyani a US hian amak ti that atumangai don ani US hi ne na achan theilo na indona ain barlut em ni le ti zo na ommek hi ngai tu tham fe ani ve on lam nei sa tan ro US chak jok zia hi nileng soya omang ma se tuna ne na ka han soi hi chu ral thuama in chut threp lam ringot nilowin US dollar petrodollar tana nok sak theilo tura Iran da kan soina ani chu apuitlin chuan US tan ne na ro pui ani ang Iran hian nuclear neilo se US in ati chan dang chu Iran in nuclear nei chuan thil ti theina anei na sa zual dona Gulf ramte khu alam tanga siamin US dollar ro rel na a challenge thei wangani Gulf le West Asia US thil ti theina a hniam pha thei boka hei hi US in angai ngam ngang lowani tuna US dollar in khove la op zero kan ria a Gulf ramtele US tho dun na po kan hailo US dollar thil ti theina hi voile khata ti top chi po anilo a top don heklowa US hian he indo na hi a chin fel lo chuan nakina US tan ala poi pal thei kan han ti ani bere Trump hian engtin tak ching felang mole khati chin kha nile phot se ngai thatu te zong lalpan malsom zel che uro se